Kubu Bangli kita menuju ke Buleleng dulu yuk, kita kasih Telung Dasan November, kita nyanyi bareng-bareng yuk. Tepuk tangannya mana dong? Asik. Nyanyi bareng. Sepetekan beli mai, beli tusing petiti, saksi-saksi, Jogja kena beli, anu ngaji makedadwa, bila kesat pembeli, komang saja ya, sopir beline, andogo mencone, asisten pribadi, wasih. Pokoknya malam hari ini kita getarkan di acara ulang tahun STD Yohana Purnawarsa yang ke-45 tahun. Buleleng Telung Dasan November Makening barang. Wasik Eda disambut dan pegadaan, dikena kejani untuk beline, ketemu ngajak adik. Siap-siap goyang di depan barang-barang yuk. Di jalur gersang, saksi tetap ditemani. Asik-asik warung minum dagang cekik tahu jalan kocak megarang adu pegang sekon tiada dua prinsipnya kalah hati gogo menangin tiap pusing hubungan kadet luput kecantol asik jago bangli suara kemana yuk nyanyi bareng sajak dekat beliau saksi-saksi sudah dikabari, aku ngaji mesirasa sila keset pajali, komang saja ya, sopir beline, antoko bejoni, asisten pribadi. Boya jear kenangin utang beli gelang jelek-jelek kan dewek beli nujar ngate gede rasa gede kata nangin modale tuara ada suara kayo. Oke kita nyanyi bareng-bareng lagi. Sepesegar beli mai, beli tusing petiti, saksi-saksi Jogja kena beli, andogo ngaji sekedar bila kesat pembeli, komang saja ya, sopir beline, andogo mencone, asisten pribadi. Oh awase, ragu-ragu beli cuma, boya jear penangin utang beli gelang.
Asik-asik. Aku yang nomor bikin mangkit bapakku. Tapi aku keikat Tukar jabat karena jempol Tade dan dosa jodan. Asik. Asik-asik. Satu dan beli ngacin-cin kulit Hingga jangan malu pemesan beli lejani Ini secukur Yang ku bersih pakai beli Ku bener ya asik.